Zdravo, u potrazi sam za ukusnim ženskim mesom. Da li je neko zainteresovan? Ovo je jedna od objava postavljena na sajt Cannibal Cafe, koji je bio aktivan na internetu u kasnim 90-im i ranim 2000-ima, kreiran od strane muškarca čiji identitet nije javan, a poznat je samo pod pseudonimom Pero Loco. Cannibal Cafe je bio u najmanju ruku uznemirujuć, a radio je tako što bi korisnici objavili post ili pitanje i tako komunicirali međusobno. Međutim, kao što samo ime sajta kaže, glavna tema diskusije je bio kanibalizam u raznim oblicima. Pojedini bi tražili žrtvu koja bi pristala da bude pojedena, a također postojala je druga strana, ljudi koji su htjeli da budu pojedeni, da budu nečije žrtve. Zdravo, visoka sam 175 cm, imam dugu crvenu kosu do sredine mojih leđa, plave oči i veoma velike. Kako biste me skuvali? Mnogi korisnici sajta su bili ubeđeni da je sve ovo fikcija ili izuzetno uvrnuta fantazija. Čak i podnaslov početne stranice je glasio: Cannibal Cafe forum je posvećen pokrivanju širokog spektra seksualnih fantazija. Teme ovdje se bave fantazijama i uključuju odrasle osobe. Mislim, sigurno ovo sve nije stvarno, zar ne? Pa, i nije bilo, sve do februara 2001. kada korisnik pod imenom Frankie objavljuje post koji glasi: Tražim dobro građenog muškarca godina 18 do 30 da bude zaklan, a zatim pojeden. On je dobio dosta odgovora od potencijalnih zainteresovanih, ali očekivano niko nije bio dovoljno ozbiljan, sve dok Frankie nije dobio mail. Korisnik Kejtor99 pristaje na čin. 9. marta iste godine Kejtor99, pravo ime Bernd Jürgen Brandeš, uspješni inženjer tehnologije, prodaje svoj automobil, briše svaku konverzaciju sa Frankijem i kupuje jednosmjernu kartu za Rotenburg, gradić u kojem živi Frankie, čije pravo ime je Ermin Maes. Nakon što su se sastali u Erminovoj kući pre početka samog čina, Bernd je imao par zahtjeva. Prvo, on želi da njegov reproduktivni organ bude odsečen, pa zatim ispržen, kako bi obojica mogla da uživaju u njemu. Sve to dok ih snima VHS kamera. Uz puno sedativa koje je Bernd uneo u sebe, njihov plan je tekao sasvim dobro. Sve dok Bernd nije preminuo uslijed pretjeranog gubitka krvi. Nakon čega Armin započinje svoj proces kasapljenja i konzumiranja Bernovog tela, pojevši preko 20 kg u narednih 10 mjeseci. Dok je ostatak pronađen u njegovom zamrzivaču, zajedno sa zamrznutom picom. U narednom periodu on je nastavio da traži nove dobrovoljce na Cannibal Cafeu sa postom kao što je: Tražim mladog momka godina između 18 i 25. Ako imaš normalno telo, iskasapit ću te i pojesti tvoje meso, Frankie. Decembra 2002. student iz Australije prijavljuje Erminov post policiji. Istog dana Ermin Maes biva uhapšen u svom domu bez ikakvog otpora. Prilikom prvobitnog suđenja bilo je nejasno koju kaznu Ermin zaslužuje, s obzirom da kanibalizam nije bio krivično delo u Njemačkoj tih godina, ali ubistvo jeste. S druge strane, žrtva je sve vrijeme bila svjesna i željela je da bude ubijena i pojedena. Prvobitno Ermin Maes je dobio 8 godina zatvora, što je kasnije prešlo u doživotnu robiju. Ovaj slučaj je privukao dosta negativne pažnje na Cannibal Cafe i krajem 2002. sajt je potpuno ugašen, ostavljajući za sebe samo deliće arhiviranih stranica na kojima možemo da vidimo kako je sve izgledalo. 4 sata duga snimka koju je Armin snimio te noći nikad nije ugledala svjetlost dana i leži duboko u arhivama njemačke policije, ali 4 frejma iz snimke su nekako dospjela na internet, na sajt imena ogriš.com. Sajt se pojavio na internetu negde u 2000-toj kao jedan od prvih šok sajtova sa frazom: Možeš li da se nosiš sa životom? Na ogriš.comu mogao si da pronađeš najgore slike i videe koje internet imao da ponudi u to vrijeme. Sve od unakaženih leševa, automobilskih nesreći, žrtva požara i još mnogo toga. Sajt je dopuštao korisnicima da oni sami mogu da uploaduju video, stoga jako brzo je dostigao određenu popularnost, gdje je u svom vrhuncu imao čak 750.000 dnevnih posjeta. Šta je stvarno popularizovalo sajt tih godina su nizovi kontroverznih svjetskih događaja, čije eksplicitne slike i snimke su bili masovno uploadovani na sajt.
Sadržaj kao što su videi žrtava atentata na kule Bliznakinje iz septembra 2001. Video ubistva novinara Daniela Pearla koji je uklonjen na zahtjev FBI-a i mnogi videi vojnih i terorističkih napada. Sa popularnošću i svojim brutalnim necenzurisanim sadržajem, Ogrish.com je postao meta mnogim aktivistima i hakerskim grupama koji su pokušavali da uklone sajt, međutim on je uspio da ostane aktivan sve do 2006. kada je preimenovan u dobro poznati LiveLeak. U svojih 6 godina postojanja, Ogrish.com je stekao veliku grupu vernih korisnika i obožavaoca, ne zbog brutalnog sadržaja, već jer je pokazivao drugu stranu života. Onu koje se mnogi plaše i koju izbjegavaju. Na neki način dao ljudima slobodu da pokažu šta se stvarno dešava u svijetu, za razliku od tradicionalnih medija. Iz toga su se izrodili mixtape-ovi naziva Ogrish Collection, koji sadrže najbrutalnije videe objavljene na sajt i danas su poznati kao jedni od najuznemirujućih mixtape-ova na internetu. Domen Ogrish.com, jako je dan danas aktivan, vodi na stranicu Itemfix, koja je nastala iz LiveLeaka nakon gašenja 2021. U ranim YouTube danima pojavio se kanal imena MOSB46PGH, čiji vlasnik je bio muškarac imena George Sodini. Na kanalu on je objavio 2 videa u kojima priča u kameru i pokazuje svoje dvorište i kuću. This is my house from the street. Here is my car. This is a 2-bedroom brick ranch. Na prvu, George se činio kao prosječan muškarac. Ništa čudno nije bilo primjetno kod njega u ta 2 videa. Ali postoji jako dobar razlog. Zašto on nije objavio ništa od tada? YouTube nije jedino mjesto na internetu gdje je George provodio svoje vrijeme. On je držao sopstveni sajt jednostavnog imena georgesodini.com, koji je imao svrhu ličnog bloga gdje bi George objavljivao slike iz svog života i pričao o svojim interesovanjima. Ponovo, sajt također nije sadržavao ništa neobično, čak i imao izgled i strukturu kao prosječan sajt iz tih godina. Sve dok se nije pojavila nova stranica, moj datum rođenja i smrti. Pogađajte. Ova stranica ni u jednu ruku nije bila nasumična, zato što oba polja za rođenje i smrt su imala tačan odgovor. U tom periodu, George je isplanirao nešto što niko drugi nije mogao ni da nasluti. U noć avgusta 4. 2009. on se nalazi u svojim kolima na putu ka LA Fitness centru u Bridgevilleu u predgrađu Pittsburgha. Stigao je tamo malo pre 8 uveče i polako se zaputio unutra noseći torbu sa sobom. On je ušao na noćni trening aerobike koji se tada odvijao. Ugasio glavno svetlo, iz torbe izvukao 2 pištolja i opalio 36 metkova u prisutne. U jeku panike koja je nastupila, George je iz torbi izvadio revolver sa kojim je oduzeo sebi život. Police left the scene here at the LA Fitness in Collier Township, just outside of Pittsburgh, Pennsylvania, in the early morning hours today. They have been investigating a shooting that took place shortly after 8 o'clock on Tuesday. They say a man walked into an aerobics classroom where more than 20 people were taking a class and opened fire. Kada je policija stigla, zatekli su 4 mrtvih, uključujući Georgea i još 9 ranjenih. Scena je bila u najmanju ruku tragična, ali šta čini ovaj slučaj još jezivijim je da je George sve ovo isplanirao u detalje mnogo pre nego što se desilo. Na pogodi datum rođenja i smrti stranici na njegovom sajtu, kada biste ukucali datum tragedije, 4. avgust 2009. nova skrivena stranica bi se otvorila. Zašto ovo radi mladim devojkama? Pročitaj ispod. Decembar 24. 2008. Opet dolazi Božić. Bez devojke još od 1984. Posljednji Božić koji sam proveo sa PM bio je 1983. Ko zna zašto? Nisam previše ružan niti previše čudan. Nisam imao seks još od jula 1990. Tada sam imao 29. Previše od 18 godina. Mjesecima George je vodio dnevnik o svim poteškoćama u pronalaženju devojke, čak i iskazivao i mržnju prema onima koji su ga odbijali. Od tad, skoro godinu dana uzastopno, on je zapisivao i planirao svoj dan D. Avgust 3. 2009. Danas u ponedjeljak i sutra sam uzeo slobodan dan, da uvežbam svoju rutinu i da se uverim da je sve kako treba. Moram da razradim svaki detalj, postoji samo jedan pokušaj. Također, moram da budem siguran ono što radim pre nego što postanem uspješan. Nisam pio od petka oko 2:30. Potreban mi je pun trud.
Sutra je veliki dan. Na kraju stranice je George ostavio 4 posljednje poruke pre nego što je oduzeo svoj i život 3 nedužne osobe. Vjerovatno 99% ljudi koji me dobro poznaju ne bi pomislili da sam ovoliko lud. Najmanje 100 žena i devojaka u zadnjih par godina mi je reklo da sam fin momak. Ne šalim se. Liane Vladiser je imala moju bebu početkom 1991. Nisam je vidio od kako je bila u 4. mjesecu. Moja neto vrednost je više od $250.000 od kraja 2008. Smrt živi. 1996. na internetu se pojavljuje sajt imena Heaven's Gate, kreiran od strane istoimenog kulta pod vodstvom Marshalla Applewhita i Bonnie Nettles. Kult Heaven's Gate je osnovan 1974. i delio je verovanja o NLO-ima i vanzemaljskom životu. Marshall i Bonnie su verovali da su božanska bića poslata da pripreme ljude za uzlizanje u viši nivo postojanja. U kasnoj 1974. i ranoj 75. njih dvoje putuju Amerikom šireći njihova verovanja. Učili su svoje sledbenike da će zemlja biti reciklirana i da je jedini način preživljavanja evakuacija iz fizičkog tela. Planet Earth about to be recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Kult je vremenom uspješno prikupljao nove članove, gdje ih je u jednom trenutku bilo oko 250. Od 1976. do 1985. grupa se povlačila iz javnosti i nastavljaju da žive u manjim komunama. Kasnije 1985. Bonnie Nettles umire i kompletno vođstvo kulta preuzima Marshall, govoreći da se ona sada premjestila na viši nivo. 1996. kult kreira sajt heavensgate.com u svrhu boljeg širenja informacija i prikupljanja novih članova. Ali samo godinu dana kasnije, 1997. pre pojave velike komete Hale-Bopp, Marshall Applewhite govori svojim sledbenicima da se iza nje skriva svemirski brod koji će ih povesti u viši nivo i spasiti od uništenja zemlje, ali da bi stigli tamo moraju napustiti fizičku formu. You know, intelligent human beings should realize that everything has their cycle. They have their season. They have their beginning. They have their end. They have cycles. We're not saying that planet Earth is coming to an end. We're saying that planet Earth is about to be refurbished, spaded under, and have another chance to serve as a garden for another human civilization. Kada je kometa prolazila zemlju 22. marta, 39 tadašnjih članova kulta zajedno sa Marshallom su se okupili u luksuznoj vili u Kaliforniji i izvršili kolektivno samoubistvo, pijevši mešavinu vodke i lijeka protiv epilepsije. Ubrzo vest o ovom slučaju je preplavila internet i medije i danas prepoznatljive slike članova iz vile su postale nadaleko poznate. Za razliku od ostalih, njihov sajt je i dalje online, ali je ostao u originalnom stanju, tačnije nije ništa menjano od 1997. Pinkmet.com, .net ili .org je jedan iz grupacije takozvanih revenge porn sajtova. Glavna funkcija sajta je to da je dozvoljavao korisnicima da objavljuju eksplicitne slike i snimke bivših partnera i partnerki. Pored slika, neki korisnici su također objavljivali detaljne informacije kao što su tačna adresa, puno ime i prezime i linkovi od njihovih privatnih društvenih mreža. Postoje glasine da su korisnici u jednom trenutku prodavali privatne informacije, ali nisam uspeo da potvrdim to. Sajt se prvi put pojavio negdje pre 2012. i vrlo brzo je prikupio veliki broj prijava od strane uglavnom žena i devojaka, čije slike i informacije su bile objavljene na sajt bez njihovog odobrenja. Upravo iz tog razloga u decembru 2012. Pinkmet se zvanično gasi na regularnom internetu, ali nedugo posle se pojavljuje na dark webu. U 2014. Tor browser preko kojeg ste mogli da pristupite dark web verziji Pinkmeta tuži sajt i sajt se gasi. Iako ugašen, neki navodi na internetu govore o tome da na dark webu postoje mirror i arhivirane stranice sajta koje su i dalje u funkciji. Jeziva pomisao je da je Pinkmet samo jedan od stotina, možda čak i hiljada istih sajtova. I možda upravo sada tvoje privatne informacije kruže mračnim internetom bez tvog znanja. It is easy for me to hide from my emotions for one more day. Take a long drive in the car, listen to some music, daydream, or just do some mundane task around the house.
that really doesn't need to be done, that's not too important.